kuat tabe roko babangan naik dia lubak pada salisangka pentutuan madarinding na inde tarampak di tande penanda bisara kulangan paundan dan gayang sanga makarayang mi umbato kosoki bulawan pak gantian bulawan mi situro di lombongan maapil 5 kutole pa rombongan na keluarga besar sa dan buntu kire rombongan na keluarga besar dome karua na rombongan na keluarga besar Naume Pangli rombongan na Papa Deni Saran Matallo Rampo Mawai Mata Maaren na Tedong Tutun Mawai Mata rombongan na Bangan rombongan na Kadang Sadan Rampo Maaren na Tedong Tutun Mempatumari Lako Nene Ungke rombongan na Kasiluran Daya Mesadan Rampo Maaren na Tedong Tutun Metanda Kaboro Lako Nene Ungke rombongan na Papa Angel Sadan Rampo Mempatumari Lako Nene Ungke rombongan na Ne Uning Dome Karua Rampo Metanda Mali Lako Nene Ungke rombongan na Ne Tanjeng Sadan Rampo Mempatumali Lako Nene Ungke rombongan na Papa Sindi Pangli Rampo Mempatumali Lako Nene Ungke rombongan na Papa Aron Jome Papua Rampo Maaren dengan Tedong Tutun Mawai Mata yan ang sang moto rombongan latama yung men yo dadi ito di sabu sa dan nina sa ada buntu kirena sang to rombongan na ba Papa Raymond Sadan buntu kere Rampo Mempatumali Lako Nene Ungke sampai dulu tuh sampai baru Tutup dulu air. Oke om. Ini rombongan kloter kelima pemirsa. Sudah sebentar persiapan untuk memasuki ruang penerimaan tamu. Rombongan keluarga besar dari Buntu Kere dan dari mana tadi itu sudah disebutkan. Ada beberapa keluarga besar ini yang akan masuk di rombongan kloter kelima.
rombongan apa ne Ronald daya mesak dan buntu kere rampo mempatu malik lako nene ungke yaka senepat raumbaran aku mati yaka setori rampo mak dikan nasa adang ampu lembang buntu kere tuan saya tongkon taluratu sang kederan sang sak busang tiang karan susi tane telu membang pangalak mak palu bingka kita anggap tetoto kon tolimbong metu abo maling-maling na aku dan lampu lembang buntuke si solate maisang madika nale sang magalugu-lugu gayang mala binapa ngalilenya etara pangdilinde nakaru makurungan lantai luba babasa ngkale limbu diom tetaram pakaditan devisa ngarale untuk konil sang datu naun sungai sang karae sang magalugu-luguna sang magalugu-luguna obeng nyendo tedao bulawang tasakan tedao nane tangkarauan tedao rarak maladi untun dan sang datunah uru yang sang karaena sang magalu gulu guna
Saunan na susigalo gumelambi tento gunto sarang Allah kila merasai bongi menanandan nari lambe magalugo daw langit me mumbud daw watara na loson sulunanna ritan na gorombe alokna ripa langan na mararang sang salu sau borong sang rangdanan reke naolai sairatu na tetera puma adika ombok mi baturupan mati kilang pantarisan makaraena Inde makdikan nasa dan ampu lembang nakaropok nah minang alambe padang di bawah yang nah Toraja Utara to si taranak kali buang boba to si loloan turun tengah nah lepongan bulan untaranak lepongan bulan umpama sakit tarik itikuran dan nah pandan matarik kalau diyong pangkalo puang atau diyong pamu sodeata to daya tondok nanai bendan merasa tedo tadi poda tumuane tunan nang mentak dukarang bau mendila lalong tonna bendan londong kila na lepongan bulan tonna mak kurungan saungan lah dalam bunda tanah matarik kallo kutui karo situru popa uyun bisa ramisa bunganna ton london tane tena sendana bunga bisa kada di potuo pantan kada di pomate turiangna galugo satu lolosukan daurena galugo dua untoroi padang di sadang undi sungi untuk kerne susi buka pantaranakna padang ngapak babanganna tarapang dilinde-lindena padang dipangli tunaturiangna ura padang lolosukan daurena patana lagi tangan taisar ni katahu tay kata pelelei ura padang toal loaina iya to di poda tumuane undil imatakali padang dipangli untina tual le samarangna padang ngapak babanganna tonna pagala taman papadang dipangli tonna kurra manapa patakulla di pelenggu lindo duka sandalindona ombo rupa makaraena taruk bulawanna to di poda tumuane lolosukan daurena pongon tompok tong lepong pindang padang di karua tong tarikan dian galangan dainan tumbu pulau to dao nanai datu masulengkang to dao esunganna karayen masuli dadi mak limbu-limbu lante baru datu mak kurungan lante lantang tau labi na tundan to mama tedao gayang siyoso naruyang to matindo tedao takin situran dadi naruyang tedao sandek lipunna tedao takin mangkamai pemarasan inde to sang raputan langang atau bisa dikombong inde anak na tampagayang bongso na kondokan daure makalima bali datunna tedao gayang sioso unggaraga sang kederan kumombong sang tiang karan si taranak solongan sepu siloloan bainan pelambaran bulu lanaula meka ande lanaula meka indo roko timban tingayo makarai ini Tahan palindurang kampira tanto.
Tabi makdikan nasa dan buntu kere siman gayang diaru na pangli tabi tobok dilin dina karua tabi timban tingayo malak bimi siman rara olo madatumbi lo bang luar MPC di ipalen pesang piakan piin dito bisa dikombong angga to sang limbu kalau ko daw may banuan nenek na daw may isungan todoro na po tao bunga mga kalima ato may anak na tampagayang bungso na kundokan daw rin poli iselil pisang buumi kalili ipidog ilang imi awen pipa datu ini minaisi pamatua induk sang kapuran pangan si pabado karurungan sang pelambaran bulu dan nasorongan sepu ada na nenek bayanan pelambaran bulu sangka na todolo di potau bunga sorongan sepu ada na kamaran dedang bayanan pelambaran bulu sangka amali solong tane tiga boro lah disorong lah batang di kalemi lah di bayanan lah potong dong to batang di tabi tarima video tarung nasi sambung orang depala ini yang raka sinadoan anna langan mabuai itu ini sorangan seklus anna ini walau kerungan bayanan pelambaran bulu anna banda basena nenek dio batangan di kalita binting rapak tumpuk dua dita dio tundang to batangsa kanta tuntang susi tunda nenekta tentoh turang torolota tang si pairisan angin membuntuna tang si pasimbuan dari digmentane tina tontong si padiong lisung napala rak dan si bailan seekor naga lepak talan di kaparanganna si koe lima balabu di kawayanna si sakulentik lagu laris mana sampakna sapan lembang na pelambaran bulu ku sampa anta masakke ku sapan anta paraya anta masakke mairi mararinding naso Bren. Oh iya bisa aku. 16 17 tuh. Di atas tuh. Oke. Dede. Ada panggilan dari 15 16. Kita ke atas dulu. 16 15. Yo. Napanggil tadi, oh? Yo. Siapa tahu bela sila mo? Bato apa nakuha ko? Apa tante?
Ele kami. Apa? Timpar ke rombongan. Kaya mo. Tasya mo. Iyo, bobo. Agi dulu ko betul kumandi maki. Tasya per ke kami tadi ati kamu di babangan. Ada juga mau kami. Oke. Rangkaian suluk na para makambal sulung tadi tiga buruk na buku tangan sipi adiran salandarian nate tangan lindo saraka kusoro lako ini ambil panitia na pasundun nilang alolong na paubui lako pendaunan na an natanga pusa buruk. Pak, pedenya itu enggak. Pas sambungan. Yo lata sawo mate tangke suruh batu tanda mali lako ampu anak tomate tu napa batu ini wak pirangi minna tedong na ne kadang damesadan umpatu neuke tedong na ne kadang damesadan umpatu neuke minna tedong na kasiluran damesadan umpatu neuke tedong na kasiluran damesadan umpatu neuke minna tedong na papaaron Papua na pawematan tedong na papaaron Papua na pawematan minna bain na papa Raymond sa dan timbang umpatu ne uke bain na papa Raymond sa dan timbang umpatu ne uke minna bain na ne tanjeng sa dan umpatu neuke banna ne tanjeng sadan umpatu neuke minna banna ne unning karua umpatu neuke banna ne unning karua umpatu neuke banna papasin di pangli umpatu neuke banna papasin di pangli umpatu neuke banna ne angel sadan umpatu neuke banna ne angel sadan umpatu neuke parang tong semara
Lagi mah. Lagi. Iya mo, palang-alangan yun, magpagirin, magkipiso, yan niya ka eh. Eci, siapa itu? Kasih kopi nih anak-anak supaya tidak ngantuk. Pertama Eci. Iya. Eci cantik. Iya. Orang Bolusu. Kasih juga kopi nih supaya tidak ngantuk. Pemirsa. Oh. Bisa kira kalian tuh tante? Bisa. Bisa relay? Oke, kita spill ke belakang ini. Silakan. Oke, sampai di sini saja. Sabi lihat ya tante.
Mengiri kopi dulu kami tendeng dua tes supaya ada yang tingkar dulu bang ya. Dah kopi dapo. Oke. Bisa mereka si cewek teh pengen tertamu teh pemirsa. Bisa boleh. Oke. Nomor berapa? Oh, nomor 1. Oh, nomor 2. Mantap. Oke, baik. Semua pasukan. Weh. Mantap, bosku. Nakuan nai neungke na toleran na injoku kumua parampuan pak batingku lakote bali datungku dao muane sangkala makku Lasang mate kiesoe upandingku gayangku amudong lo iko malih ammu mapa aliu iko apa buah di patumba lah diduang dia pari buang ya maakadanisa maapa utang salah-salah sanda aku nendokan pangkun ku penggirikan ni gayangku pel akolalan pandinku makari tutuko indesi ala tadi sule disaile tuara inde anak didadian bungsu tati busanan kamaya mengingaran ko abe matontongan ko ikoson dana ambe emu pe solon pesom puan makaraingmu untanan ko sare salomboko lako mintura putalangmu deno pa mi po pa mi susi inde ambet mi amiten pasiruan na tidak nene masukkan mi untanan
Nakuan na Joko Sola sila ito barra na ang gapolo ka hindi na makalima ati may anak ang natampagayang bumasuna kondo kandauri makamban buntu mali mi manimpa solon tadi teka boromi magasa an nalahulong mabanda an nakumila laki bela laki bala lako batang di kalemi tangkiu po laki tageran ni lako tondon to batang mi ki isan ki tiro ki manta maleso mi padero sangat ikan meram po niyo te bombong bulan na inde bading sidaron tampo me tutun dio parampak manik na inde tarampakan Mario si Panapi mi po padi te padi ki mi po tani te sarroki tay mi sa apa laki pake umbala ilako batang di kalemi lau pasi dinaya lako tondon to batang mi sangarin na lamangan dora kalang buang di matua la metang do ora karek keto kumombong malak bi ita den nopa anna buang matua la tiro lumbang ala ko batang di kaleta la memang talu solok la ko tondon to batang ta anna burak ilim do masak ke masola nasang napi pikitan namarendeng angga mairi anta tontong si tuntunan tua ra dan sitan de paraya Umbay tang mole pabating ini tati paradan pa Mario mi ta mole padamu mi tati paradan pa boyo mi pabelan na tontong pakila si Sondato Lampan lau pamatua induk katongkonan tadamatib lantang taula di ra dan pakila lau pabano karulungan kamaindunan tadamati karuga ampulembang kutontong megatabi eroko timban tingayo makarayang merah dan mesuman roko isungan malabi ini kumuha mangkasya mo kumisi pamatua induk sang kapuran pangan
si Babano o kalurungan sa Pelamparan Bulu. Hindi to sa araputawan ang gato bisa di kumbong. Ang gato kumbong kumarara ka daw may manuan ini natin daw to si Turong Tampo bating na. To sa limbo kaluko. Daw may sugan to natin daw to si Panapi Mario na. Tontong lamang ako kumbala ko batang di kalemera dan lamang ori tanda tinaran laku tondong to batang mi. Kumua manggi rika kipo kada ten rika ki ulelean. Maka mandi ka katang pailambiran ki. Untang mo komedi yang temak balaran nampak manimpak katang mau bulan ki. Usalaran komedi yang temak rantian tuyulan tegar uga ampu lembang. Pati ko tiro-tiro imati dun kabupata apa imata kamu taruh kuna manarang turiang napan di paliho. Kamu to manarang mak pasi patut anak to maluti mak pasi dundu katonan. Nah kamu manarang maluangan batu bateng mila masendong karangan pasiruan mi. Laum pasi dundu katonan ni dio tondon to batami. Laum pamalolo susuki dio batang di kalebi. Temeninto katang palambiran makalima angga kang kamaupuran. Me barok komida atana padang adiyong marin nalita kadiyong mga piinatana mi paipin ni batu mapipang. Kaya natulak kinuka pong tulak padang lalangan may buwa balo lakin di keminta di paraya. Tapo balo imas solanasang. Tapo paraya angga mairi. Anta tontong sa tuntua dan sitan de paraya. Kukuha at nalalakudan dan kayang masanga malabi ini. Mangka na kami sampun randan di puruk ko, may pun ako biirin di bulaan. Lingko dara di nilako. Laku ka masyang sangko bilang ako batang di kaleta. Lalang nalakutan na tasik si turu inan latani yung pataru kamarin tinanta. Lante kula katumpunanta to kumuha. Mintu mi salurara salubuku. Angga buku tang si peaderan. Toram pemetanda mali itu tumetanda kaboro laku injau ku neungke. Latur romarin tinasan kumi. Lan tanga namoro 35 saya laku lantanga namoro 37. Utole pa ya tu na latani padaru kamarin tinantal lantang nomor 35. Saya lako lantang nomor 37. Masih oma, pela kami oma ya. Ya matutuin na latani padaru kamarin tinanta kukuha katong ko nami masola nasang sundul lang alolo ko na upo ula ko bendaunan na langan kiti mga matalo tapuka. Endek krisaran de kairan maumburang tamatiseno tabe tabu kay ulang masulik kararata tako ka kaludende isungan makaraeng ta tatumeng kalakuinan mangka di papatuan ki imas solanasan. Salam ala ko kita masolanasan dako kila lumbalik kinalan ta lawal lumokon pak gulingan ta si turuk pangando ki masolanasan kumua Allah masake Allah ko tutun nalalan den lupa. Talu mingka tang titoro lentek tu mingka tang tieso kambutu rampo salama Allah ko taru wa ta'ta masolanasan. Nasilam tu keluar gata. Masih malah kali ya. Apa macam? Sampai lah. Oh? Kaya tengah sini.
Bendir ke mere. Bendir ke lang mere. Ya, sini. Oh, sini mo. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Kami selalu untuk para kita di ewanan bisa memalami kesakaran dulu ke sama anak tidak mani Allah. Iya. Selalu untuk kami di media lalu bisa memalami kesakaran dulu tuh. Terima Sekarang itu kecuali kami saat ini petir dan lain ada dulu. Tak siapa tuh daftar rombongan ini ya tewak tuh lagu seorang lagu kamu jadi apa bulan tuh jago pemurah lagu. Lama bangun tuh kira kabar kasus ini. Siapa? Iya, bukan apa. Oma pulang di mana makan? Iya. Jadi masuk. Oke, makasih. Bukan yang kalau musik bisa dengan tanah enak jadi daripada anjing. Iya, kada rapat malam ini tidak penonton dok. Kumua lastra haki sa tu tempo raw pamunti batang kaleta. Na marasan teman-teman tunta timing kala ko temi naman kadi papatuan di para kumalik lah ko pengantar na anta kila kapasambayangan naman ni puto bang Nikolong temi bulan apalang. Dengan hormat dan kasih disilakan. Sudah katanya. Iya, center Om. Jadi ibu tondok. Pertama ya ibu tondok. Iya, Ma, hati-hati, Ma. Iya. Oh iya, aduh puji Tuhan semuanya. Iya. Tamari piro lo? Laku tomo-tomo kusum solanasang. Marit piro lo 1, pasium putu tumampata. Melan nala pumunti di Batang Kaleta di Gorenopa nala nanti kayo tika masusan tontong kinawat ang solanasang. Laku tomo-tomo bisa suluk tumarasang pasumalong kibisi tama loko 1. May kami masamayan. Lasangan ambe na anak na pinamasan lo. Amin. Puang matua ambe mama seliu kabong lan kanatuan suruga. Moy kitang pakule o puang natumang indidoso ina siya tangilik mamatangki natumang lolongan way mata. Apabila natontongkan situ lagay hindi raramakamban si pamatana hindi may minto bukutang si pianiran kurampo si papada-pada burasakan itu kamasusan lante at tututin. Ia moroto upuang ang kitontong bata mapatongan di olomi kumua kamu man puang laki ni umse dan sarong mamintu ranungki lan katuanki. Ambil mamase liu kabor lan kadatuan suruga
Lantai atu totemo puang laum pelayongkan batang kaleki laki ini si papada untarima kamatotoran ulen ikan desi awai itu napasakaran kan temeto marat utalang. Apa dulu dia itu puang menganukan mati kalemi kumua kamu tontong laum pasak itu mintu kan dia to pasak batang kaleki laum tarime si pasak itu lima mangka ungkarang ni. Semua nalenduk kan dia itu tama batang kaleki puang tontong laum pamatot akan untarusan itu mekatuan ciul lingkaran itu mintu pasanan tempo. Dako ke dako upuang ke pantan suri kan lako hambanong ki upu mendesar aki angkaran lantai allo totemo aki sule umkoli ke lalaki lumokon pagulingan lako bangun manuang ki tu dia osokan pentionganan ki kamu tontong lau salangan kan upuang lau pasitaranak kan kuasa pena masalomi angki madin laram pemarampa sia salama lako manuang ki hari makan terang pemanggandu mati kali memakai terang sangat nak panggil punya suku tua sema perintah sesolah kamu nak benang salo totemo sambil anak-anak ya terima semangat ya kepada penonton semoga penonton kita bisa bayar. Om, tidak makan om. Ayo, mari ke sana. Mari ke bentuk kere. Oi, efek mende. Anak baru naik kadang. Mande om. Member terus, jangan ibang tuh tuh. Oke om. Kamu Oke om. Oke. Terima kasih. Yang siapa aku kayak ketirung komitmen deh. Ah, apa yang kemana Jo? Sabar apa? Kembali keluarga. Ya. Oke om. Iya om. Oke om. Tabarin ko sa ngati damu. Iya. Tara ya om. Aman om. Oke om. Dako apa ya tuh? Apa om di kandian om? Oi, duku Mantap om ini. Oke, hati-hati om. Ada sesuatu yang harus diantisipasi. Iya. Tapi kalau aman silakan. Oh kakek. Apa rekan deh kakek? Ini Mas Yala. Om Besusi. Iya.
Ampun Tamin, mantap. Mari ko ba? Wiki. Wah. Oke, makan. Oke Om. Iya nih si Lolongan bersama cucu. Kenapa Om tidak makan? Ya, kenyang. Sudah. Sudah kenyang. Sudah. Pala lain ayo, pala lain anu. Bagaimana Om? Memang kalau Om jarang muncul harus dikasih banyak-banyak. Iya. Oke Kanda. Oke Kandaku. Oke baik. Anu, kumande makan tempe mirsa. Iya, aman. Iya. Sini makan. Sini. Sebagian kasih di atas Kasih satu ikan. Bayu bisa. Ini apa? Oh iya, lebar. Iya. Waktunya makan siang ini. Om Komandan. Halo Komandan. Selamat makan. Iya. Nomor 2 Makan dulu. makan papiong. Papiongnya. Lagi Komandan. Iya. Oke. Mantap sekali Komandan. Nomor 1. Oke. Nomor 1. Nomor 3. Nomor apa saja yang penting jangan golput. Besok nanti saya Indo. Beng kan dia mau kemana ke bosku? Ele. Dulu ke Ile. Wah, mantap. Satu. Selamat makan Pak Pendeta. Halo, hormat. Weh, Gusto na konak. Mbak Susi. Konak. Oke. Wah. Waktu makan siang. Mbak Susi. Kumenting kami kan shopping itu tambo kami. Apa tanta? Ina mau cari mana? Kenanu din na paling din na le. Oh. Dari kita natanina. Sampai apa di kita nanda? Dari sekarang tuh garis. Dari sekarang na garis. Iya. Dari garis pa deh. Banyak. Banyak. Oke baik, kita tunggu. Pero dari kalau kami mising ke bang, tekam tanta teke ano. Oke Mbe. Mana mana Haji? Baik. Siapa kata? Mandu siapa? Mandu Rokko, Soloran. Oke mantap. Kalau untuk si Bali, Weh. saya mati bejong. Oke baik. Halo. Weh. Apa dimakan? Kenapa tidak makan? Tak makan telur. Mandu. Sayang mana tante? Gimana tuh mah jempol minta pajaman? Pairu nak Susan. Begitu. Kasih ini. Iya. Oh, tamunya Susan ini deh. Dari SMK Negeri 2 lah. SMK Negeri 1 Toraja Utara pemirsa. Sudah hadir. Temannya Ibu Susan. Dari sekolah SMK. Iya. Oh ini semua di sana deh. Iya. Mantap. Mana Ibu Guru? Ada sana. Oh. Woi. Apa Rembe? Oke baik. Oke baik. Masih ada bapak dan bawa. Ibu Guru. Oh, saya kira Ibu Guru ini. Saya mau jadi ibu guru negara juga, ini. iya. Oh, mana Ibu Guru? Sana Susan Oh, di ada bawah. pergi ke dapur. Oh iya. Oke Temannya baik. Susan ini. Iya betul. Tamunya Ibu Susan dari SMK Mau 5 Negeri 1 Toraja Utara. Iya. Selamat menikmati berkat Tuhan. Lia ini, Lia. Iya. Susan, di bawah. Dan Pak Bobo. Masih ada juga. Pasir kena mana?
Woi Brian. Mande bosku. Dah sibuk-sibuk apa Brian? Dah ke mana kami? Mana kau? Oke om. Yo, mangga makan. Mangga. Pasien kan? Yo min alam kita yo. Bakit itu di petan? Kami kemana Pak Brian? Mana mandi ki? Oke baik. Mari kita makan. Mau tumpai tante? Mandi dulu. Oke baik, kita makan. Kasih hitam lagi. Bisa hitam lagi. Oke, mandi ya. Oke. Selamat. Selamat makan. Kali. Weh, malibang kutu sumalong tayo mo jaga terong. Makan enggak? Oke. Iyo ay. Ele palona. Pangkatik mandi tewat inuman sa mi. Apa yo? Ungoy ano? Sige bungong kita tetang kata. Bukan surat lah, baiklah. Inari to kumande kantong Pero mag-isita mo, ya kay kare-kare ni ta na kurang peli mo musta mo timilambi. Iyo. Oh, nasita mo makita oh. Buda lan Ah, udah. Oh, pokoknya Manam to damaton tina. apa yang tu? Oke, saya kemana? Kakan apa bilang to? Oh, begitu. Iya. Oh. Iya. Halo. Sana kemana tinu? Mangka, mau. Oh ya. Oke. Kita kemana yang penting mengaringi. Iya. Halo. Eh, Gimana tinu? bagaimana? Aman. Bagaimana kandaku? Kapan kami datang? Tadi, Kapan kami mau pulang? sekarang Wah, jangan besok-besok sih. ada boleh. Ada nanti dikasih. Iya. Bagaimana Om? Om Palopo. Bagaimana Om Palopo? Baik biasa. Oke. Anu, Aman. mau kan turun bikin paco ini? Belum panen. Oh, belum panen? Oh, belum panen. Ikan. Nanti Mau bisa kah? ya? Mau bisa. Bisa. Mutan juga Dibakar. Dibakar saja. Mutan juga pecok. Maaf ya, Tuan. Mutan juga pada pecok. Oh iyalah. Nah, enak sekali itu paco. Udah Oke. motor Palopo teh. Ya. Aman. Ada masyarakat sini. Tar. Wah, melabang kami komando tekam teh. Komanderia. Oke, mantap bosku. Tapi giliran dulu pulang sih. Iya. Kita ada banyak petani di sini. Oh. Wah. Weh. Si Kang Kulit ini Aldo. Tapi siya yang nani Aldo. Ah, kepang. Dapat. Jadi papi bilang ko mereka ni Aldo. Jadi papi bilang ko mi. Yo itu karuan lah. Apa yan Aldo? Ya, batiwa. Oh. Kami di bagian petani ini. Iya. Ternyata masuk terus Martinus. Sudah digali orangnya. Oh, digali mantep. Iya, sudah digali mayatnya. Oke. Oke lah, baik. Minum tok dulu. Iru. Oke. Weh. Tok rarang. Oke.
kami di petani ini untuk petani yang baru. Nanti akan ketiga jenazah akan dikubur di sini di petani yang baru. Oke, lapor terus deh. Oh, apa? Oke bos. Oke, siap. Mantap. Oke, Minum terus. Minum. Bosku ini wes. Nomor 3. Apa itu? Sampai dako, mau tadako. Sampai dako na. Apa itu tentang? Yung malang na. Wah, malang-malang sendiri. Sa pili. Wah. Kurap na. Yang bisa mau kawin gara kalau lambar dapat ke. Malang. Nama dalam sa Pilipinas na Iyo. may karonasan. Lona. Kenapa baru makan? Mantap tuak Ronald ya. Mantap bosku. Katanya nanti foto Ya? Katanya nanti foto foto keluarga Iya. Iya tadi orang tanya guys, bilang sebentar guys sudah makan kan? Iya. Nanti jangan langsung ganti kanan. Iya. Oke. Siap. Kita sama dulu keluarga di Mendetek dulu. Siap bosku. Iya bosku. Suap. Tolong makan sendiri kan? Masa situ ada Iya. dojo ya panggawat to sa dojo. Oh, seperti itu. Wala na takar la mentira to dokumentasi kuma ya te. Iya. Yan din mo paki jaso ya mo. Jasa di pa. Ini sami itu anu akan lo suatu jasa patan di mesin deh. Selamat tanggal lo Indo. Iyo, salamat juga. Boleh dia. Ya, nenek itu. Bagaimana bosku? Aman, Oke. aman terkendali. Saya bergabung dengan Pak Guru. Betul. Iya. Iya.
Ditanda siya dekat bos ko je tende samping na misa. Pak Guru. Iya Pak Guru. Iya, pasti tahu tanda itu. Tuan rumah duka itu. Tanda itu. Beneran? Pasti tahu tanda itu. Tak aku tadi sepada Oke. kan dulu nak kembali. Itu yang tu papano. Eh. Itu yang tu papano. Mbak. Tapi penting lo yo. Pepa ayu. Eh. Nah, baru kusanga. Itu lagi ya. Mangga bukan kami sedandan. Iya. Nah, yang Ya rete. Ya rete rim kunde tetap na tanda ya. si Samu kan na dali sa bakong. Oke baik. Semua anak depresan gitu. Oh, bayar. Nanti sampai kemudian. Emang harus masih jauh ke sana. Halo. Kiranya kami siram pun untuk Oh, tak duga pertama. dalam murah teh kimali balukam tuh. Mau tumbuh mimbe. Bang di balukan. Lama-lama kan dibaluk. Dari Lala pakai siapa karena kaki dibaluk kan teh. nambai Sampai tahu kapang kilala aku jadi udah payah. bersiapa?